kumenyekana ukamamara ni ibintu abantu bakunda, ariko rimwe na rimwe biba bisaba kubikorera kuko ni ibintu bivuna. Kugira ngo nyine uzamenyekane biba bisaba kuba ari icyo wakoze kidasanzwe. Hari urutonde rwakozwe na Forbes magazine rw'ibyamamare 10 kuva isi yabaho. Ibi ni ibyamamare 10 by'ibihe byose kuva isi yaremwa, byakoze byiza cyangwa se n'ibibi. Uko imyaka ihita indi igataha niko isi yunguka intwari abenshi, ndetse bagasigara bibukirwa ku ruhare mu kubaka ibihugu bakomokamo, haba n'abasiga bavumirwa ku gahera bati po bitewe n'ibikorwa umwe yakoze. Ni ukuvuga ngo ushobora kumenyekana mu bibi cyangwa se ukamenyekana mu byiza. Kaminuza ya Harvard ni kaminuza yamamaye cyane bitewe n'impuguke isohora buri mwaka, cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Iyi kaminuza iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igihe kinini hatangijwe mu bushakashatsi bwo gutora umuntu ufatwa nk'icyamamare cy'ibihe byose kuva isi yaremwa. Ni ubushakashatsi ariko bugikomeza kuko amatora kuri internet akomeza umunsi ku munsi. Bivuze ko izi ntonde zahinduka. Bibutse ko amatora icyo yashingiyeho kuba umuntu utorwa yaratuye ku isi akaba ubuzima budasanzwe, agakura ndetse akanitaba Imana. Aha birumvikana ko mu matora Imana yo itarimo kuko itigeze iba ku isi ngo ivuke ikure. Ntabwo urutonde Imana yabiriho. Ariko nayo ni icyamamare. Reka noneho duhere ku mwanya wa 10 turi muri ibyamamare. Tekereza ko ari nde? Mahatma Gandhi niyo dusanga ku mwanya wa 10 mu byamamare byabayeho mu mateka y'isi. Yitwa Mohandas Karamchand Gandhi. Ni umuhinde wahanganye n'Abongereza mu ntambara y'ubwigenge bw'Ubuhinde. Yavutse tariki ya 2 Ukwakira 1839, avukira mu gace ka Punjab ni muri India. Gandhi yishwe arashwe ku ya 30 Mutarama 1948 i New Delhi ni muri India. Gandhi yamamaye mu bwirizabuhamwe mu mbwirwaruhame ze zakoze ku mitima ya benshi, nkaho yagize ati nta kintu na kimwe mu buzima cyabaho ngo gisimbure kubaho ufite ukwishyura ukizana. Mahatma Gandhi rero dusanga ku mwanya wa 10 mu byamamare byagiye bibaho mu mateka y'isi bitazibagirana 10. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Martin Luther King. Uyu nguyu Martin Luther King Jr. ni umupasiteri w'umunyamerika mu itorero ry'Ababatisita. Yavutse tariki ya 15 Mutarama umwaka w'1929, avukiye Atlanta muri Leta ya Georgia. Martin Luther King mu buzima bwe yaranzwe no kugira icyizere gikomeye ndetse n'abambukirwa atandukanye n'amabonekerwa atandukanye yagiye agira. Uyu afatwa nk'intwari muri Amerika no ku isi yose kubwo kurwanya ubusumbane bw'abazungu n'abirabura. Yabigizemo uruhare. Zimwe mu mbwirwaruhame zamuranze harimo nk'iyitwa Mfite inzozi, I have dreams. Iyi mbwirwaruhame yagaragayemo amagambo akomeye ahumuriza abirabura ko nabo bazabaho mu gihugu cy'Amerika nta muntu n'umwe ubagaragaza gati. Ibi ngibi yakomeje avuga ati ibintu byaje no kugerwaho. Ibintu uyu mugabo yatangaje Martin Luther King byarashyize bigerwaho. Luther King kandi yahanuye ko Amerika izayoborwa n'umwirabura. Ibi byaje kuba ubwo Barack Hussein Obama yabaga perezida wa Amerika. Ni ubuhanuzi bw'uyu mupasiteri. Martin Luther King yishwe arasiwe mu gace ka Memphis kuwa 4 Mata 1938. Ngo dusanga ku mwanya wa 9 Martin Luther King. Ku mwanya wa 8 mu byamamare byabayeho mu mateka y'ibihe byose ku isi tuhasanga Muhammad Ali. Muhammad Ali ni umukinnyi w'iteramakofe w'umunyamerika. Yavutse ku 17 Mutarama 1942. Uyu mugabo wakinaga uyu mukino mu cyiciro cy'abafite ibiro biringaniye yakoze amateka kuko yarangije uyu mukino ku mugaragaro atigeze atsindwa na rimwe rizima. Bivuze ko Muhammad Ali yarinze asezera mu gukina iyi mikino nataratsindwa na rimwe. Rero dusanga ku mwanya wa 8 mu byamamare by'ibihe byose byabaye mu mateka y'isi. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ni perezida wa 13 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse tariki ya 12 Gashyantare 1989 Louisville, Kentucky muri Amerika. Yaje kwicwa tariki ya 15 Mata
Mu 1835 Peterson House Washington DC, Lincoln afatwa nk'intwari ya Amerika yanayoboye kandi intambara yo kubohora Amerika n'umugabo w'intwari cyane wabaye mu mateka ya Amerika Abraham Lincoln. Dusanga ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Elvis Presley. Elvis Presley ni umukinnyi wa filime akaba n'umuririmbyi mu njyana ya rock. Uyu mugabo yavutse tariki ya 8 Mutarama mu 1935 avukira muri Amerika. Cyaje kwitaba Imana mu mwaka w'1977. Uyu mugabo mu gihe cye bivugwa ko yari umwami w'abamutega amatwi bose, King of Public. Ni umugabo nawe wabayeho mu mateka y'isi wakanyujeho. Rero dusanga ku mwanya wa gatatu Elvis Presley. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Abraham Einstein. Albert Einstein afatwa nk'igitangaza mu bumenyi siyanse. Yavutse tariki 14 Werurwe mu mwaka w'1879. Aza kwitaba Imana tariki 18 Mata mu 1955 i New Jersey ho muri Amerika. Uyu mugabo bivugwa ko yari yaravukanye ubuhanga budasanzwe mu bugenge. Yaje kwitaba Imana nyuma yo kwanga kubagwa, aho we yavuze ko adashaka gukurwa kandi yaremwe. I don't want to die artificially. Uyu mugabo Albert Einstein apfa gutyo. Yusa ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane tuhasanga Muhammad. Muhammad ni umwarabu ukomoka muri Arabia Saudite. Yavutse mu mwaka wa 590 aza gutabaruka mu mwaka wa 333. Muhammad afatwa nk'uwashinze idini ya Islam ndetse afatwa nk'umuhanuzi wa nyuma wabayeho ku isi kuva isi yaremwa nk'uko igitabo gitagatifu Quran kibivuga. Muhammad ntakiriho, Imana imuhara amahoro n'imigisha. Ndetse ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu mu byamamare byabayeho by'ibihe byose, tuyutse ko ibi byamamare biba byarakoze ibyiza cyangwa bigakora n'ibibi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Adolf Hitler. Adolf Hitler ni umunyapolitiki w'umunya-Australia waje gukura umutegetsi w'umunyagitugu dictator. Mu gihe yari ayoboye ishyaka rya Nazi mu Burayi bwose, Hitler yaranzwe n'ubugome utigeze kugirwa n'undi muntu wese kuva isi yaremwa. Yayoboye Ubudage kuva mu mwaka w'1934 kugeza mu mwaka w'1985. Ishyaka rya Nazi ribagirana mu mitwe y'abatuye isi, cyane cyane Abayahudi bitwe na jenoside yabakorewe. Imbaga nyamwinshi y'Abayahudi irahatikirira. Umugabo Adolf Hitler bivugwa ko ku ngoma ye cyahitanye abatari bakeya n'ishyaka rye ry'Abanazi. Iri ngiri ryakoze jenoside yakorerwaga Abayahudi. Adolf Hitler niwe dusanga ku mwanya wa gatatu mu byamamare byabayeho by'ibihe byose. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Michael Jackson. Michael Joseph Jackson ni umuririmbyi mu njyana ya pop. Abenshi ntibatinya no kuvuga ko ari umwami w'iyi njyana. Wavukiye muri Indiana, imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse tariki 29 Kanama mu 1958. Aza kwitaba Imana tariki 25 Kamena muri 2009. Impamvu nyamukuru yatumye agaragara kuri uru rutonde ni ubugwaneza bwe, kuko amafaranga yakoreraga mu muziki amenshi yayashyiraga mu bikorwa byo gufasha abantu imihanda yose y'isi. Ibikorwa bye byo gufasha abatishoboye byatwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Biri mu bituma aza kuri uru rutonde rw'ababayeho mu mateka y'isi b'ibyamamare. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere uribaza hari asante. Tubibutsa ko twarimo turebera hamwe urutonde rw'ibyamamare 10 by'ibihe byose kuva isi yaremwa. Tubibutse mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 twahabonye Mahatma Gandhi. Yitwa Mahatma Karamchand Gandhi. No mu yindi twabonye ibyamuranze. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Martin Luther King Joseph. Twabonye ko ari umupasiteri w'umunyamerika mu itorero rya Batista. Twabonye ibyamuranze. Yavukiye Atlanta muri Leta ya Georgia. Ndetse ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 twasanze Muhammad Ali. Muhammad Ali umukinnyi w'iteramakofe warinze asezereye umukino atarakubitwa na rimwe. Ku mwanya wa 7 Abraham Lincoln. Abraham Lincoln yabaye perezida 13 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
uyu nguyu yavukiye House Washington DC. Lincoln afatwa nk'intwari ya Amerika yanayoboye kwibohora kw'iki gihugu. Ku mwanya wa gatatu twabonye Elvis Presley, umukinnyi wa filime akaba n'umuririmbyi w'injyana ya rock. Ku mwanya wa gatanu Albert Einstein twabonye afatwa nk'igitangaza mu bumenyi siyanse. Ku mwanya wa kane tuhasanga Muhammad, intumwa y'Imana, ni umwarabu ukomoka muri Arabie Saoudite, Imana imuha n'imigisha. Ku mwanya wa gatatu twabonye Hitler, Adolf Hitler, umunyapolitiki w'umunya-Australia waje kuyobora Abadage, maze we n'ishyaka ry'Abanazi bakora jenoside Abayahudi ihitana imbaga nyamwinshi. Ku mwanya wa kabiri twabonye Michael Jackson, uyu nguyu afatwa nk'umwami wa pop. Michael Jackson n'umuririmbyi mu njyana ya pop. Niwe dusa ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere, mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, tubashimire cyane ko mwabanye natwe. Nitwa Patrick Uwizagira. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Yesu Kristo, Jesus Christ, umwami w'i Nazareti, umwami w'isi n'ijuru. Yesu cyangwa Yesu Kristo, Jesus, Yezu bitewe no kubivuga, ni umuyahudi wavukiye mu Betelehemu mu gihugu cya Palestina y'ubu ngubu. Hagendeye ku gitabo gitagatifu Bibiliya nk'uko byanditswe muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza 18, Yesu Kristo yavutse uruhande rumwe ari umuntu, ariko ku rundi ruhande ari Imana. Impamvu abatora bashyize Yesu kuri uru rutonde ni uko yavutse agakura akanapfa nk'abandi bose. Ibi byagaragaza ko ari umuntu nkatwe. Byagorana kuba ku isi ukagera igihe cyo kuvuga ukamamara imyaka byibura 4 utazi kuvuga izina Yesu. Byagorana ko wakura ukageza imyaka 4 utaramenyera izina ry'igihangange. Ikindi ngo ni uko kuba yaracunguye abantu bose bimuha amahirwe yo kumenyekana kurusha undi muntu wese ahava akagera. Yesu Kristo, umwami w'isi n'ijuru. Rero dusanga mu mwanya wa mbere. Wakoze cyane kubana nanjye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.